abazwi nk'abapasiteri n'abashumba bamaje gucuruza abanyarwanda bagera kuri 73 ibaze nawe. Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda rwatangaje ko mugenzi rwakoze rwasanze abantu bita abapasiteri cyangwa se abashumba mu madini n'amatorero akora mu Rwanda bagira uruhare mu gucuruza abanyarwanda bakabajyana mu mahanga biziza kubona akazi cyangwa se ubuzima bwiza. Urwego rwatangaje ko hamaze kubarurwa abanyarwanda bagera kuri 73 bagiye mu mahanga mu buryo bukekwa yuko rwose ari icuruzwa ry'abantu ndetse 28 muri bo bakaba batagarurwa kandi bakaba rwose barashitswe n'abita abakozi b'Imana. Ibingibi babitangaje ku tariki 23 Nyakanga 2026 imbere y'abasenateri bagize komisiyo y'abanye n'amahanga umwe ku banyarwanda ndetse n'umutekano mu kiganiro Minisiteri y'Ubutabera yajyanye nabo ku bijyanye n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwasinye n'ibindi bihugu agamije gukumira icuruzwa ry'abantu. Urwego rw'abinjira n'abasohoka rwavuze yuko impamvu zituma abanyarwanda bakomeza kwisanga mu icuruzwa ry'abana kenshi harimo kuba hari bamwe mu bantu biziwe n'abaturage cyane barimo n'abita abashumba b'amatorero, ariko nyuma tukabona ko bamwe muri bo bagira uruhare mu kubashora muri ibyo bikorwa. Hatanzwe urugero rw'abantu benshi badakoresha inzira zisanzwe zo gusohoka mu gihugu ahubwo bagakoresha inzira zo ku butaka bavuga ko bagiye gusura abo bafitanye amasano. Urwego rwavuze yuko umuntu wese ugeze mu maboko y'abacuruza abantu kugeza bamugejeje ku kibuga cy'indege mu bihugu bituranye n'u Rwanda akomeza koherezwa mu gihugu abagenewe gucururizwamo. Rugaragaza ko bamwe mu bishura muri ubu bucuruzi akenshi babiterwa n'inyungu nyinshi bakuramo ku buryo benshi muri bo bavuga yuko babibonamo gukira vuba. Rwatangaje ko abantu bagera kuri 45 bagariye muri 2025 bakuye mu gace k'Amasaka muri Uganda bakaba ari bagiye gucuruzwa. Muri abo bantu bamwe basabwaga kwishyura amadolari agera ku 8500 angana na miliyoni 12,400 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo yemererwe kujya mu bihugu byo muri Azia anyuze muri Uganda. Urwego ruvuga ko bamwe mu bita abashumba b'amatorero baba bafite izina ryiza mu baturage kandi bakabizera, ariko hakagaragara yuko hari abakoresha cyizere mu kujyana urubyiruko mu bikorwa byo gucuruza abantu. Rwagaragaje kandi ko hari abantu bagera kuri 28 bajyanwe gucuruzwa muri Korea y'Epfo n'umushumba w'itorero rikorera mu Rwanda, aho guverinoma y'u Rwanda ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo abangaba batahuke. Rwagaragaje ko ikindi kibazo gihangayikishije ari uko hari n'urubyiruko rwose ruba rwaragaruwe mu Rwanda nyuma yo gukurwa mu icuruzwa ry'abantu mu mahanga, ariko nyuma rukaza kugaragara ko rufite ubushake bwo gusubirayo ndetse rukagena inzego zibishinzwe rugasaba gusubizwa ibyangombwa kugira ngo rusubire muri ibyo bihugu rwakuwemo. Urwego ruvuga ko zimwe mu mpamvu zituma ibi bikomeza kubaho ari uko hari abavandimwe babo baba bari muri ibyo bihugu babatumaho ngo bagaruke nyamara bakiri mu bihe bigoye cyangwa se bakomeje rwose gucuruzwa. Urwego rwasabye ababyeyi gukurikirana abana babaho bahita bajya ndetse n'imirimo bakora mu gihe bageze mu mahanga, kandi ko ari umubare munini w'urubyiruko rukoreshwa imirimo y'agahato mu bihugu bituranye n'u Rwanda, aho bamwe baba badafite amakuru ahagije yo kumenya ko ari mu bikorwa byo gucuruza cyangwa se uburyo bwo gutabaza. Ngaye nguko rero urumva ko abapasiteri n'abashumba ngo bamaze gucuruza abantu bagera kuri 73 ndetse kugeza amagingo anga bamwe bagarujwe, ariko hari n'abandi bataragaruzwa. Leta y'u Rwanda ikaba itangaza yuko gikora ibishoboka byose kugira ngo nako babagaruze. Urumva ko icuruzwa ry'abantu rimaje kuba kandari mu gihugu, urumva ko atari ibintu byoroshye. Rero rwose murushaho kwitonda. Bagirana kare gace mu nyina cyari mwe Nyabari Obed nangi n'isoko y'amakuru rutiza amatwi. Biteye.